Gane obboleewwan nasi jara kana adamara soddaan nacho soddaan amasi soddoota wani namatti torbotu asirratti amma osoo ganda keenya gara abdii kana ta'e silaa kuma dhuma shanfaa minaamin jettee kasaan ammasitti arargeen biyya jaalalaatiin beeytanii ati salaannan intalatee dhikaasii godhanii gaafa kaane akkuma beeytu nyaata dhugaatii qamaatii dhala arargee fuudhuuf tokkoffaa onneen ta'e qulqulluu ta'uudha lammaffaa mootu salaatu soomuudha silaa ilkaanumaanuu mirgaa yaramma kunoo taartii fuudhuu fedha waggaa 27 dhaya gammaan arganne biikoos maallaqa hin qabu tana jaalattu baay'ee ankuma 500 qabu mustamalee furoo jette miliyoon waluu isin jedhan yoo harawa fura jette miliyoona tokko waa isin jedhan kanaaf amma gara dirree kana obboleettiin asii yoo taate jiraatte akkana kennitan Mustafa Lamid jira jadi barbaadu kanaaf obboleewwan kenna baay'ee galatooma jaalalli keessan akkanumatti haalifu nama ammallee horeetiin soddaa argisiisee haa godhu soddaa keessallee soddaa gaarii soddaa isin kabaju soddaa isin talatee jaalatu rabbiin isin haa godhu isin jedha baay'ee galatooma. Nasi mana? Salah garangan, apa itu kurang? Dan aku urus orang. Mana? Ada berapa? Ada. Operasi pula. Enggak. Sini beda. Sekam dosa siapa? Orang tadi sudah betul. Baik, Jero. Sade.
ዛሬ በቃ ትላል መገኘት በጣም ደስ ብሎኛል። ዳንሱ ጭፈራ ሁሉ ነገር በሰራብኝ ውድ የተከበራችሁ የስራጅ ስራጅ እንደነስ ታሙ ጉያ በሬዳ ቱሬ ጉያ ስራጅ ፊነሲ ቱሬ ሲና ቀበጤ አለን እንዴት ናችሁ? ነሲ እንደ ሲሮ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዳለ ፋሚሊዎቻችን ጓደኞቻችን ይሄው ዛሬ አለን ፈታ ዘና እያልን ነው በደስታ እንደተለመደው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ተከበራችሁ ወንድም እህቶች የነሲ እንደ ሲራጅ ያላ የበላን ዛሬ ቡፌውን ተቀርገን በልተን ዛሬ ጥንዶች ዝግጅት ላይ ተገኝተን እና ወንድም እህቶቼ በጣም ነው የምወዳችሁ። የዛሬው ፕሮግራም በጣም ደስ ይል ነበረ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أكمل يوتيوب كبيرة دعوتوتا نسي إندستري. إيجار هلا كما أجر أرجعتوتن نياتا في كوبي كرجنا بشنا أدرا توري كوبي هلا كل موتو كوبي جمعتو ما عندنا كسرن بيرو ماتي جالا في كما جماعة كوبي توري ماتي سراجي في نسيا تورا بايتو كوغلا توما والفادا سراجي في نسيا نو يام تاني كيسوما كما جاوا تاني بكرة نو يامو كنا باي والفادا توما أكاسوما دعوتوني كينيا بيجبرا راودا وتانيس سجنتان أمس جاي تروما برجعين
jira ijjituutu jira ragatuutu jira maaltu jira amis yes gaab harka fuuni kabajamtoota hordoftoota naasii fi siraaj nageenya biyya kan jaalatan kabajaa bakka isin jirtanitti faca'ee isin bira haa guyyaa guyyaa irraa guyyaa nasiif siraajitti guyyaa hedduu namatti tolu nyaanni dhugni caffarree ganaa malee immoo nyaanni dhuguuf deemna. Kun akkuma argaa jirtan kun ka'eerraa nyaannee ganaa kan nyaannullee keessa jira. Kanaafuu galatoomaa isin jaalannaa. Sagalee gaazexeessummaa qabda. Reddi adab. Gaazexeessummaa. Ahleen isin jenne akkam jirtan hordoftoota naasii fi siraaj. Guyyaa har'aa akka ajaa'ibaatti burcii manda ibsuun danda'u maal jedha akkasuma beeku nyaanni nu qophaa'ee taphannee bakka guyyaa gammachuu isaanii haala ajaa'ibaatiin qoodanne irra doktorri akka ajaa'ibaa kanatti na golgaa jira. Egaan ijoolleen tunniin hiriyoota jawaan taatee mandaan namooti na golchaa guyyaan kun dhugumatti Siraaj nu boonsiteerta akka nu boonsite kanatti akka boontu abdii guddaa qabnaa du'aayitii goonaa ganaa kana boodas irra bulamaa hin taphatamaa hin dannasamaa nu waliin tura affeerraa kootii isin jaaladha isin kabajaa nagaan. Naasine. Asli. Nee. Maal jetta? Nadia. Gaafa ati yuutuubii bantuu eegalee kuuletti siigola laayikii siigola guyyaa tokko Dr. Asli Amasagidaan maal jedhe ani kun nama isin jecha waggaa jedhanii tola meeshaa irratti barate guyyaa tokko maaliif gidee viidiyoo waraabee baay'ee galatoomii akka gaafa yuutuubii kana baradheetiin waliin jirta jettee maaliif nagaa toofatu dide. Akkam jirtan hordoftoota Siraajii fi nasi nagee qabdanii arra Dr. Asli saamtallee isin gaafanni na sodaachisaa dhufe Dr. Asli durarraa eegalee hanga ammaan tanaa galatoomii jechaanii dura ammallee ulfaadhu galatoomii dhufeetiinis hedduu nama goonsee nama cinaa dhaabbatee saayiboota Siraaj saayiboota kiyyaa akkasumas hunda ahlii fi firoota kiyyaa hundinuu hedduu galatoomaadha arra afeerraa mana opereeshinii kiyyaa siyaametti afeeramnee saayiboota kana fakkaata mata bareedaa dabarsinee jirra yeroo gaarii ture hanga namatti turudha nu hordofa. Baay'ee namatti tola daawwattoota fi hordoftoota Naasii Edda Siraaj torbaan lama dura I think yoo yaadatan ta'e jarri gaala sangaa fi hoolaa nu qalanii irbaata bareedaa nyaannee turre guyyaa lammatallee lakki gahaa miti sun yeroo ho'ati amma immoo qabbana waan qabbana kanaaf ta'u nyaata qabbana kanaaf ta'u gudura nyaata vitaaminii qabu mana obboleettii kiyyaatti affeeramuu qabdanii jedhee jarri kun sagantaan dhufe adhallee irbaata gaarii akka qaamni keenya qabbana simatuuf yeroo kana oowwa fidhee biyya kanatti gara qabbanaatti deemaa jirra nyaata gaarii qabbana nuti machiisu nu affeere jarri kun immoo gosa yuutuubiin isaanii 100 gahin akkanatti nu affeere gaafa 100 ol galanii badhaasa garaagaraa fudhatan gaafa miliyoona gahanii naasa fudhatan akka biyyattii isaanii guutuu jijjiiruudhaaf ni qabna soo maal isin jechuu barbaada warri viidiyoo ijoollee kana Siyaami. tokkoffarratti quba kanaan gattuutan because warri duraan jala jibbisanii yoo diskilaayikii turtan diskilaayikii kaampaaniin yuutuubii seera kanaaf ufiyyattanii jechuu jira tokkoffarratti yeroo viidiyoo እዚህ ጋር ዛሬ የሀገሬ ልጅ ቤት ተጋብዘን የአማቾቹ ቤት በጣም ደስ ይል ነበረ። ማሻአላ በጣም እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት። ማኪ ተገኛለች። እንግዲህ ማኪን ማንም የማያውቃት የለም ሶሻል ሚዲያ ላይ ተቆጣጥረዋለች ማለት ይቻላል። ይኸው እቹትና ማኪ ማለት እቺን ትመስላለች። ማኪ ምን ትያለሽ? ማልጀት ማኪ ታፍራለች። በጣም ነው የምታፍረው። አይናፋር ነች። Ashama harka fuuni ijoollee Oromoo kan addunyaa irratti sarkamtan akkam jirtanii? Chilji hailanya TikTok እና Facebook follow kuma dhibba fi way qabdu yeroo dhiyoo keessatti mucayyoo xiqqoo hordoftoota guddaa qabduudha. Yoo fuula jedheetiin gara umriin isii 18 dhiyoo kana sagali siqaa jirti. Ganaadha ani immoo jaarsa waggaa 85 itti waliin madaalu. Akka carraa ta'e mootu guyyaa har'a affeerraa Naasii Edda Siraaj dhufne mee maal nyaate maqii mana affeerraa kanatti maal fa'a nyaate?
أبو والله يدتك جمدي نياتا أدا بيفي يعني والله أفيراني ساني هدو بريدا هدو جمدي أفيرا أدا أصلا فطان لساني ودكتور لساني كفرين ولا نياتا نسيتين دورو هدو نتي تولا هدو أفيراني ساني كابجاري ساني وني ساني هندي أعداري ساني هدو تكنمتي تولاري ساني هور دكتورني وري نبيتني أسيم وني كيساني سبسكرايب أكغوتني جنا كمالي بقيسي زينمو كانت على بشننا ولي نجزي سامكمي أما اللي وعدا كراجي ناسي نقولان تجرا جافا سبسكرايب كينا كمالي بقاله نما يرو جالك أما سبسكرايب نقول إيه أما سكرتام سكرت بار فراتي سبسكرايب نقول إيه كونكولاتا بيني بات أفنى جرا كانا في كاران كوران كتنيجا سبسكرايب لايك ولا شير ولا كوردو فانا والنيسان دلقا وان ببريد على وان رابرتني وان مكوبرتي سميجرا ساني فوزانا فتا أجاد أي سميجانا هيدو بانكونو عاسكني نياتا كونفني كوني نيانا كونو عملي كي تجرا هيدنا تجرا جانا عملي وني براجرا برجا بكاوا هيدو جرا ساني فو وندو كيسانو لايك شير غودافي اور دكتورتني خيس وري جنبي سن سيجراتن وندو كيسانو لايك اكا غوتني اسمانو كومدي بغزي سينانو كان چاله كونكولاتا موتو ور درا سديتني انا سيابت እንግዲህ ውድ ስራጭ እንደነሲ ተመልካቾቻችን እንደምታዩቸው እዚህ ጋር የካይሮ እውቁ ታዋቂዎች ምን ልበላችሁ አክቲቪስት ናቸው ማኪን ታቋታላችሁ አስሊ ዶክተር አስሊ 27 አመት ቻይና ተምሮ ወደ ግብጽ የመጣ ሰው ነው እና እንግዲህ ፈታ ያረጉና አሁንም ካሁን በኋላም ፈታ ያረጉናል ተመልካቾች ተሰናበቱና አልውጣላችሁ አስሊ በቃ አሁን እኛ ከክ የማላን ዶክተር አስሊ አከበይተን ትጋኛተን ኛተን ሰይናዳ አናስሊ ተካከቲ ጊዜኛው ጧርቂም ቢዩ ኛተ ዱኛታ ኛተ ቆፎሶን ተይ ከከረቲ ለጀዋሱ ድራ አኛኑ አስሊ በቃ ነው እስኪ ንብራ አያኑ ሊብራ ግራ ሙጫያኑ ማጋራ ቀብዙ ከከነ ከከነ ነው ቻው ባይ ባይ ወዳችኋል ሲንጃና ገለቶማ ኡልፋዳ ጅራ እኛም እናመሰግናለን ማኪዬ በጣም ነው አክብረሽ መተሽ እዚህ ጋር ስለተጋበሽ ከልብ አመሰግናለሁ ኡልፋዳ ሌሊ ገለቶማ ሳዳ ገቢ ነይ ደስታችን ነው ምን አከም ጀርቶ ነው ዶክተር ንስራ ጀንደነሲ ጸጥታ ሳዳ ወጣት ሚዲያ ላይ ዛሬ ገና ነው የወጣችው ጸጥታ ወረቀት ያራዱስ አሸማርከ ፉኔ ኦርዶፍቶታ ነሲያ ፊ ስራጭ ደት ያርገምተን አከም ነው ደቂያ ፈያዳ ጅርተኒ አራ ጋሰገንታ ነሲያ ፊ ስራጭ ብረት ያርገምኔ ሆኖ ሰገንታ ገጌሱ ጅራንዳ እና ሰብስክራይብ አከም ታርጌት ሬዲ ኮት ሬዲ ኮፒያ ዲያ ተከለረቲ ማክስ ተጋሜ ሐላ ከሚቴ ኢቲያድ ተርኪቴ ያ ፖርቶኮል ያታ ኮፒ ከነ ጋፌ ነው ቴምቦደሚ ሐላ ከሚቴ ነው ሲገመቺ ሰሞኒ ዱጋላም ና ወላይ ኮፒ ሄዱ በሬዳ ዳኛታ መያ ክስማስ ኬካ ወንቲ ወዱ ሄዱ በሬዳ ዳ ክስማስ ከበጃኒ ሳኒ ሲኒ ሰከስቲ ሄዱ ማጥኒ ፋሚሊ ብረት ያርገው kopi kana boda tiratio akan gana kana boda gammachuun jira jedhama yaada taphatamaan dhugama atoo taphachuudhaaf godhaaf qophoofte akka ajaa'ibatti qophiidhe waaw galatoomii goyyee takka taphadhu shagoyyeen dandeessa bodarra wayina shagoyyeen hin danda'a silaa duraan gaafa singili ture santabanne amma meerdida okolja Makanya kalau tuh እንግዲህ እናመሰግናለን ማን أسيكوي هو ده زون عنده ده زون سيد ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ስራጭ እንደነሲ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እነዚህን የሚያማምሩ ሶዳዎች ሄሎ
ዛሚ አትቀሩ ወደዛ የሚያማምሩ ሰውዳዎች እዚህ ጋር ቁልጭ ብለው ይታያሉ ማልጀትን እስቲ ምንድነው ፕሮግራሙ እንዴት ይመስላል ወሮ ማሊ ቪዲዮ ላይ ኮነሽ ዩቲዩብ እንደዛ አይና ወሮ ፕሮግራሙ በጣም ደስ የሚል ነበረ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ገለቶ ማውት ፈይሰሉ ባሪቱ ማለት ያና ራግ ያገማችሁ ያና ነጃ ያና ራግ ያጋሪ ፍሬ ገለቶ ያና ተና አለ ጋሪ ነው ሲራጅ እንደና ሲዳ ሰብስክራይብ ላይክ ጎዳሽ ዋና ሰር እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን እና በዚህ ሰናበታችኋለሁ